Ia e toi whaatalo whaatu I le nei vai aso tātou po kalame o whei lo inga man pāmia e pei ona masane. E pei ona sila fia ia o lea sātou e sea fwoi taitai o lea tunu ona o tiute wha lea tunu. Ia le fo watu e maua taime to e so o tai e tātou po kalame. Lawa whionga taitai o lea tunu. Ia o lea ua maua fwoi o lea ua maua le no fua fwoi lea le tātou uni laka pi I te tonu o le komiti wha tonu o laka pi a lalangi. O le a maua lea mano o lea se whaawinga fui lea mo tātou I e tūlanga tau laka pīle tino. O le tūtāua o mwhai o na tātou sāu whai e tonu whontanga ia mori fui o tātou manatu. Sana tapu e ai ia ma se I whalono mai fui pito la au mene o tumotu. Motu laiti. Le tūna me pichide o na tau. O le ua mua ho I Malai Samoa. Ke lopo fiskau sanga ele o ye tonu fiti po tonga. Sa ye mua ia tātou ele tūlanga sui o le Pasifika. O tulu umal Pasifika. Kena sa ita mo Harry. E pita ane lau whai le Filifilinga. Po se e se mtatu e se e a Papua New Guinea. Ia la sa whai e Papua New Guinea. A Papua New Guinea le o se sui e Papua New Guinea. O le sui o le o moku umo kamai moku umal Pasifika. A sa moia le usa whai a sui sama. Se sanga namia. Ya, le tulanga na. E ma whaamatala ma whai o lawa e se le tūlanga fo le eligibility rule po le tūla whono ho. Le sea le wil tātou leo e aki di whinga wingai. Wai le mwhai ao na mamlamangi si se ilonga kua kungu o le piko a whiai. Mea o I ngā whono I e mea e furusia ia. Al tulanga na e leisi lasi se mwhai on whaaleo tātou manatu. Ngā kakou lava. Ia mase o se kirkiro laka ngaka kirkiro mai fo. Wai e tupu hoi le mamalama o kirkiro mai o kakou fōringa ma waku mangaka. E le whapeo le kakou kula o ko meki ale o mo meo whingonga me wha. Al tāua le nā o le ama wai. No le ava no whaaleo sao kuai a kakou mkau. E se mawal whaaleo mau mal whaaleo ko le pupula mai. Le tūlanga lea lau whunga taitai o le tunu o le whuna māua lau saunoanga I le tai ona le la le la au a le tasia le o tina e la tunu o I le whausia le wafu I vaiusu. O le wang ave il wha mua tato. O le fo I whatala no o mon whai feasibility studies. Pre-feasibility studies la lai o fatali se fa unha malo senga le mela e fa tu e le mela tanto sa ula lo tulanga fo le fai fo e le fengo fiel na mea e le va a tu puoi senga so ses pa wale mea le kaupe o il malo ia na fufo mai le pola mela te fai mai ia. E lola se vai tenu foi le o le olo I lunga whaasolonga o whaatalanoanga. Le lunga whaatalanoanga. Le alawala na tau te le ai le sa e yen kai aungai. Il tala le winga ngā la upu le o se sweet music ia ka olo ki lo kua contesta a kore mea. Wai e atili tali tonu nai fo e tātou whamtalanga o te tau whai se wa fo yo wa komure me e ala e o ke ko le ofi me e ai va ala e wa komure me va le nga le nga ngo mo container se le wule chi me o ava le nga o fam kala ale nga la fo ngo fe mo la tala na
ele ia se mea whainga e au la ko kere nisi swa pusolo mai ave whawhaula i runga la wala kere kusape kapungi e mala wala kere. Ano whaftai ro mamla mare tūna. Pero tūranga lau whiunga tai. Se o ile tūranga fo ile pe i se fuafuanga le malo ina ia toe lolomi a tātou sene fo ia tai tasi sene, tai lua sene, 5 sene. Ona ole fa afa e tata alu farolo e fa putu e fa tau oloa ia tai 5 sene i matelea ia le tau vui le ai kaunkai mo kai ka le fa matam faina tu e fa awa le tūlanga. Le mtabulu na mtabu fitu tonu ile faltupetu tonu o la to e fa i unga mena. Ai sa ko fo i se malo. Male anga ia ilunga. Lono inga ili ia se ko fo i Ia, tātou se e mai i tūlanga le wha mo le tātou company vale le Samoa Airways. Ke beo mātau ua tele ina toi toso i tua taimi e whamalanga ina delay. E le mela tupu rwa e le mele whale tonu ilunga le ufi o le afi. E sa o ngā tupu se mea whapena. Tau masoro mia se maafo le fiki a ilunga. Te milea la e te kofai. Ia o mea e sa kupu e a kupu loa. Ia ua whatupu whalawilave smufo whimalangai. Lala e pea o lea ua so ta i whainga fo ili wanga ska mai pāta tu ia to e nili meu. Ai watili ai ona taua le tauna lua va o le mea sa kaunga i o le lua va le amtanga take off ai lua va e la ua ave le whatununga malosi le lona sa ili mai se va i lua va sa kaunga lua va le amtanga kupu mai se me va pea leile si va ai fa wau e anga o kwele le koru va Iwa pele i le whamanino pele tūlanga lea ona ula ua tele ina nalu fo ile le inunga le au nganga le Samoa Airways. E te mine mi whainga lai whai whale tono ta to va na engage lo le Vales company so e fo i ave ia passes e el fa la vela na saulo e wa ve uma le nga va e kupe sa kawanga steady kako me vola nga a voi tawai on fa ko fa nga yo la vo kalango ska ko fa nga yo medis pe medis va vinga nga me fa nga kupe su e si tupe E se vai tai mi voile o se vai tai le titi lo tau no o tau. e kawanga o ku am ka ko so fo wo yai ala nga ko la to search o le se le tulanga se va fai ona le si mai lo E se tūlanga le wo o iai le o kalamene po le kolo ke tira na lo ile pausia o mlai va le i tia bea. ola o mga saingil fenga nga pal me le fa alulo se me ko kafia le vo o mga coffee le company la ko ke suinga le malai Pe o me le tau titi lo iai fo le pe o la umana na o ia tia bea e to e whaaluaina le tau le na ufa mai. Le o mga saingi pepa a mga saingi pepa le tulanga la ia meanga masani wingongu a o mana fai upupunga Ile matapula le tia bea la mo fiona le tata la tino. E ia mo fa mtalanga bui fa pe la vo o to fa na mala vale ala ka ki le wafu le o to. se a me lua am la vale le ku ia le ku pa kai mio o mo foi lá no fam tala ina melna e lua ka ko va pa u ngole le angal kau anga ela se a se me la vale le nga ele pa u mo fio ke ka kai va ia lua el vale pa u ko so solo ma le vale nga ko ai mala au i ko mo vai mela nga le vai ka kupe ai lo vai le kau al fofo ngal malo e se va se mla vale le ku ia solenga
Ia alfa ftai tele lava lava fiunga tata ele tunu. Ia whaingona tātou pokalame tu mau sisi whapoponga e vai soasa, pasoi foi.